أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته nan wanje nakwakira kandi program y'Ikinyamurungi program y'Obusiramu live aha TV West Studios omtebekanisa nkabijo ntawasali Musa kandi erizoba nyinemu abajenyi babire nyinemu omukuru Alhaji Imam Makumbi member wa General Assembly Uganda Muslim Supreme Council kandi ni chairman wa Western Region Ankole Kigezi nakwakira sebo atora abantu salam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi base unabanyebo nanye nitwara umushogo okushemera okubakira mu studio na muno program y'Ikinyamurungi ekutuyebwa management ya TV West. Amen. Akana wenyine mu Sheikh Adam Abbas imam wa Masjid Uthman omurika koba munyenga nakwakira se. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bitire kamba zentangire mwena abaruga kusale juma kampa mengu yabatambura kurunchi mnonga abarwira nshasha nimwe kandi abafira ntugirango inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So elizoba nebiro 20 okwezo kwa Jamadal Awal ninga shokwa katano umwaka 2026 akurujira kalenda y'Isilamu yeshujunge elizoba nebiro 22 okwezo kwa November umwaka 2024. Yes, so ntire nimbagira ninga shini bagambira nguri kimwe cyona mazima Qur'ani kakigambaho hamwe na hadith hazerizoba munyikirize tugambe ahanshonga kwatirene n'abantu abari kucira iyo oburungi omunso muningashi haira umma inshallah taala so basa kutamuranite base kugira ekiwayigamo on program weje so nyikiriza ntandike na Sheikh Adam Abbas ari kutushobora haira umma nico ki kandi Qur'an na hadith n'ibikigamba نعم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقوي الليل على النهار أصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أبرونجي أبقتريبا نينجرا كبتا بارسيانا نوكبيبازا وكباني توي أها تيفي جنيامورونجي تيفي وست نامونومنو بروغرامي جو بسرام munchirize ndakajire mutopiki tuntanjire au mushamukuru kandi umwebembezi aharengo rubusalamu weshinsa Imam Makumbi Alhaj kandi no honorable ubwo musharo hanga kamuhebitinisa byinji nanshitame nabo mwe nintina akwa umuntu wenka inebitinisa omusaidi ya politics kandi omusaidi yedini konkati twijabye dini ubwo mushano wememba wa General Assembly ncyenchibanchi manisa ngono MP na chika ningashi omwishenjero ry'Obusalamu ahari Uganda Muslim Supreme Council kandi omushijo gurwe chairman wa Ankole Kigezi abwa celebrations z'emyaka 50 ez'Abasalamu twene turajaguze naza komana zitugambero misho kandi mwe chairman wa Ankole Kigezi hato mbugufushe katawani wikiriza nkwebaze itunga Abasalamu ntwikiriza ngushekata hawa oturepresentingereje nambweno woryaha ntuhuraje ekitinisa shitu nchurugayo ntuibaza management ya Vision Group abo kwerezo murumo real agenshonga tukaje twara for granted mwe twakureba aha tubantu mangu we are 100% represented so ejo ntuchikwebaraza ombugufu khayra lil umma agenshonga itwaza gambaho ni nkuru munonga nishaba abakutureba ngo mutweje kama tuganyu aina kakaramu kiheyo abakwe kigambe tukuza kurebera izoba n'enjonga nkuru munonga tuza kureba just enjonga 3 zirimo ibintu byinji konka ezenjonga 3 ruhanganizo yarugerireho ruhanganizo yabirareberaho okurankinga ningashi okutongoza abantu abakusinga yo kuba bekitine so munsomo shekata habanywe niwe nabakutere abantu manyangwa abantu abakusinga yo burunjo munsomo bakaba banabi entumwa zarahanga al mursalin abitukumanyoho mu Qur'an bakaba 25 konka bana baba arahanga kagenda yihayo abandi aba entumwe zindi 5 yabeta ulul azmi min ar-rusul entumwa ezasingire entumwe zindi kube zamani omunsomo twantugamba ahari khairun nas abantu abakusinga yo kubaba mani abantu abakusinga yekitinisa omisho garahanga nabikiriza naba bashabatanga
mbwena no omunsi yona ruhanga kiyayo entumwa 25 na no muri yeze entumwa 25 ruhanga yagaruka yakora mu selection y'abantu abandi batanu yabatongoza ngo abo munsi yona nabo bakusinga yekitinisa wa hum khairul anami mbwenu nubo bantu abakusinga yo kuba barungi kandi aba bantu batanu nubo baratutange twena omukutaha ejana hata aba bantu batanu bona bakabine 3 characters in common bona bakabine nshongisha tu ruhanga mbwenu ke kasengeja imam makumbi nuko kajejena akuruhanga yakozise kujejena abantu babo mbantu abandi bo yabateka hari hateze nshongisha tu kine ruhanga uyahire ubwanabi atabandize kuzumureba nizo twenda kushoma rasul sallallahu alaihi wasallam yatse rumuranga nguna nimwe abandi abasigarayo abakwenda kubankitwe ntumwezi 5 mwe kwadari y'ebyo bintu bishatu na nimwe numuza kutanga abandi okutahiguru na rejana so ebyo bintu bishatu riyare nejo makuru mununga nibyo bisiserensi abo butabigera hono kurugera kushaba abantu twena ngo twetere mutoke nejo nga tuzifune ejo nga yo kubanza ala wahiya aswidqu nuko gamba mazama shikataho rasul sallallahu alaihi wasallam kikamutwara myaka 80 atakabwine bwa nabi ruhango mbintu byabire namwegesa kana yuallimuhu tasdiq akana amwegesa okuba umuntu uri kugamba mazama shikataho umuntu uri kusinga bishitine saba ryo batureba ruhanga namubarra ahabigambe bikumurugamo nebyo amazima ningane bishuba ruhanga natugambira mu Qur'an ngo ya ayyuhalladhina amanu ngo yimwabikirize ittaqillaha mutine mukamarhanga wakunu ma'a sadiqin ejo mwachendera mutandike kushunshuro mbamba mukangara nabo wakunu ma'a sadiqin umbusiramu nekite ko kuhangarana nabantu abagamba amazima umuntu atagamba amazima ubusiramu ntumwanga ogwe muteke hari abo kubangwa amazima sallallahu alaihi wasallam na nabantu abandi abe nabagambiraho nicyo cyabagiraho ranga kubashumbusha akabateka mu bandi okumanya ngo amazima shekatawa n'ikintu kikuru mununga hazana ko kajejena ko kubanza ranga kakurugeramu kwereza abantu shitini so mu nsomo sallallahu alaihi wasallam akahkana kutushomesa yatugira ngo qulil haqq walau kana yuhlikuk umusiramu na natare musiramu oyine kugamba amazima aga nubaga kuba nigaza kunago mukabi haroso habomo nino mushango kuyabira koze hata bakija bakumwirusya nangwa bakwenda kumukwata ngo bamukore hakabi mbwero bakwenda kumuhisya ho mob justice hata kubabire bamwirusya yarabanje yo musiramu kuyagera bireho akabasigira abari no bamwirusya bakwenda kumwita yaishere ko munju yo musaramu hata bakwijana baronda sahabo gukuba kiranje yogu babuza ngo nanka wa mutureberaho no mumanya byabira takagaratira mu yijuka hadithe je inabashomera ngo yine kugamba amazima no bwakubanaga kwisa nuko ko bagambira ngo umkumbuza ni mumanya yaishere ko munju yanjo ori abayo mushenge nahurra hata babijo mu sitting room baronda barumushatu bakumureba bagaruka babuzo ngo mushabu watugambira umuntu kataru hata niko kubagambira ngo imwe mino bwenje bane bakoronda kwita okayeshera ko mu sitting room ariko mu kishenge kire yitukura umushabu yo nabahura hata bareba bakoronda no musalamu na naryo nabarajira namahayo nawe no musalamu bagira ngo musalamu daga hayo musalamu dayo ubwo mushayine kubana ashere ko uriya ngo wayiruka tsije biruka bagenda hatokurwa mu kishenge yakwato kuyamugo mu maraka amugira tuwanonyendeza rufu nanye kankwite aba bakosere baba twaro wa rasul sallallahu alaihi wasallam kubaramura sallallahu alaihi wasallam kuyahurire bwambebi ikinayendo mu cyafaye cyakamugarakamu nguswitquhu amazima go mushahogo anjaka nugo gahora gata riyare nugo gakuyamba
so okugamba amazima niko kubashomera hadith ejiwogambireho rasul eji niyo sababu nuzuli ejo hadith niko kubagambira ngo qulil haqq walau kana murra omuntu wena oyine kugamba amazima n'obugakubire ngashara rasul sallallahu alaihi wasallam abantu binji na nababire batakumwikirizamu abinji bakasiramuka bw'amazima geye abashanka Abubakar radiyallahu anhu kuyabagambire ngo inni rasulullah ngo ruhanga yamperezo bwa nabi hati ndiye ntumwa bakamugaragaga mu kigambo kimwe guswadaqta wahoraki wagamba amazima abamwaka kanubwira babuza ngo numumanya he kigambo cyone cyo rushuba bagira ngo ngaha tukagamaga bishuba abagira ngo inni rasulullah ndiye ntumwa yaranga mu nkiriza abinji bikiriza nangwana nababire batare basalamu ba Abu Lahabi ba Abu Jahli ba Uqbat bin Mu'it ubone kibabire bamanyantu mu yarahanga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gakaba gargamaki gakaba gargamazima so ejo niyo shonga yo kubanza inkubatera umuranga ngo umuntu wena urukwenda kuba umuntu w'amano mu nsomo abantu abamantu barebera amazima na muno ati ababashaba ariko mu politics and etc no batera kubiha abantu bakora ki konka amazima umuntu wena ina amazima ubwo muntu riyare nabaryo w'umutano kandi no mu bantu abaratanje kutaho mujana. Okay, barakallahu fikum. Ninja mnono anje wahura mazima twine kutambura hamazima buri kimwe cyone cyo gamba wabori yo mwikiriza, that is fayo munonga okureba kandi mazima no tambura hamazima buri kimwe cyone cyokora ni cyamazima no gamba mazima gonka na gavana gashara. So reka tuze wa Alhaji Imam Makombe na wayongere kutushobora ahanshonga ejo eyabantu abarungi omunsomo. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نيجي داكسي مع الشيخ أيارجاه يقولك سمسا. مرمان غوغو موغو. الله تبارك وتعالى نتجمعهم القرآن. نومانيا قرآن سورة زوني زروم. هرمي سورة ميتاره بسمر. وجيت سورة التوبة. الله تبارك وتعالى نتجمعهم سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نجانت وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نارا جهنم خالدين فيها يحسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. نيشونكو إنك تامبر رم انتي الله تبارك وتعالى أكرغانسا أبنانفوسي أبنانفوسي نشوت يوم رنيانكوري نبو بارياريا أبارياريا omuntu atine mazima Allah tabaraka wa taala akamtaha ikifubiro cya hangu munonga aha yawm al-qiyam umuryecho Allah akatugira anti umunafusi so tukiri yamazima umuntu wabura amazima nubwo mbonafusi Allah tabaraka wa taala akaragana umunafusi okumutumuge hena وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نبهكن أبوكهكن الكفار نيندا كتشبور abantu bakiro bwingi ne bakitwaranti abasiramu kwagamba kufaru ningo mukafiri abayajuma bedini ezindi ngaha tukukiri omuntu wena wano manyanti wabatizibwe Catholic Church konka tushoma sande tuhame twizo n'uburyo mukafiri ahalahi niyejo wano manti uriyo muprotestanti tosoma sande umukazo go ineta tumugisirwe muryo mubushambane mwamara imyaka n'imyaka n'uburyo mukafiri so abantu bakiro bwinja tutwa bakafiri cy'abasalamu batu bapana bo muntu weno mudini yawe cyo kusoma wota kwikirize bye dini yawe ekuragira n'uburyo mukafiri mu kategori cyo so Allah tabaraka wa taala nuko kuraganisa abantu b'emiringi ibiri yejo abantu bariyariye batagamba amazima abataraha amazima n'abakumuhakanisa abatakuza mu cyaki mu kanisa abatakuza mu kereziya abatakuza mu muzigiti omuyiramizo kandi yo pretending antono ikerereza mu dini yejo icyo kumanyisa antono utari umuntu murungi omunsomo nano misoga mukamarahanga yahangire nsimiguru so echo ni kitworeka nti abantu twena
omunsomu tushemu kukundana twihire muri rye dini na n'inganda tushemu kukundana abo kuba owitina sana biyo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatahenkoregana nungi munonga na n'abantu bona na n'abe dini ezindi na mbwenu amuherwaho riwaya emwe netore kanti owitina sana biyo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaza kufa akasiga ekitara engabo sike ekitara akakisiga kisingiro omushiza ayabira ariyo mukaturiki akazayo akayine duka yamuhereza kiro z'obuhunga wachetegereza so icyo kumanyisa ntaka hari koregana nungi abantu egishomu kuba twazamo mu nsomu okuba bamazima na n'oburinganiza so noho kwehanangiriza abagenzi banjye nti shimu kuba bamazima omunsomu because entandukwa yo gigahara n'amazima wotabire wotine mazima nogereze byingi omunsomu abamwe bo bari yo muza prison abandi so nobo yo mu kindi kintu so nicyo kurebera itwenka abasalamu nyonka membo bagena assembly Uganda muzire mu Supreme Council twine amblere twikeruza nicyo bakwita interreligious council na amblera ekugita amadini gona y'abasalamu abasodoksi abakaturiki abarokore abaprotestant nambwero ebero 12 bya December umwaka Uganda mu Supreme Council yaterekana sekiza gusa ekyamana munonga mu Uganda nikiza kubakirwa abanya-Uganda n'abari yaheruwa ya Uganda Uganda mu Supreme Council iza kuba ne celebrating emyaka 50 so ntuza kuba turukororo so omukuba kororo ekinkore kanti emichwe na no kwikiruzana no kwatanasana chikuru omugenyi mukuru ni His Excellency Yoweri Kaguta Museveni so Yoweri Kaguta Museveni ntumanya ko muntu ari under Church of Uganda no protestant konkano wakuza kubari yo muki omugenyi mukuru so ekyo ni kitwaro mulayini sheke giyatoreka eyemichwe na no kubaba mazima so ninye hanangiriza abanya-Uganda bona abasalamu n'abatari abasalamu okutaho enkoregana nungi hagati y'amadini gitu. Okay, barakallahu fikum. Ninja mwana wanje wahura na mbweno omukijaguze ekyo nimpamya na naba Interreligious Council of Uganda bona. Definitely bona tubitse. Yes. Yes. So mwana wanje aninja wahura mazima twine kuba abamazima nambwe ntiriyo ntuzo ombururu inshallah taala abagambire bishuba mwa promising abantu tuzakubakorera enguda uzitari amashanyarazi aho gatari wira waka kubakuba bakatere nanga. So the kanzo wa Imam Sheikh Adam Abbas na ayongere kushobora enshongezindi wajya twinisha tutwareba him. Naam, jazakumullahu khair fi dunya wal akhir. Nchiruzanye baze Imam Makumbi. Imam Makumbo gohonorable abinji tubakumanya ngo no muharu mukuru. Abamwe abasavinjera obusalamu ka Imam wo muzigiti umucyange kimwe naza ko banashitugayo. So yagamesho nkuru munonga. Opposite y'umuntu atine mazima no go utwaye tumuri yawe. Sallallahu alaihi wasallam anatugambira ngo ayatul munafiqu thalatha. Ahit kurebera umuryariya. Omuntu mbo munsoma utweto munamfusi. Omuntu ngwene curumera habiri. Ntumurebera nshongishatu. Iyo kubanza idha hadatha kadhaba. Ya natebya rukubi. Mbwe natine machi natine mazima. So ejo nanye naenda nkihe yonchebe hanangirize munonga abarunje bane batera. So ejo niyo nshonga number 1. Mbwe no mushishwe kachitu ahimukangarira bane batereba. Omuntu ori kugamba amazima. Nabasinga ko weshitini so mishogoha omishogarhanga. Togor ko basinga sente. Omwe abantu babaranking kurujira no hoine sente no hori kurugo mufamire yamani. Cyo kiryo warhanga. Omishogarhanga number 1. Abantu abarabanze kutahiguru. 1 as-sadiqin. Aba bantu babiri bakora ki bagamba amazima. Ejo point nagihendera. Point 2 ntubiraba mu bugufu. Ala wa hiya husnul khulqi.
ejejonga ni kuru munono onkana yenda reka mbere nashemba reka tuze ayakasha tunyuza gushembayo twaheza amazima hine kitkweta al amana al amana ejini ejonga ya kabiri eyirohangana ba marika n'ekitabo cyitwa Qur'an eyitukurujaho kurankinga ninga shukureta abantu bakusinga yo kuba bekitiniso mu nsomo al amana omurujungu ntucheta being faithful al amana abantu abesigwa al amana abantu abesigwa omu society zitu Ruhanga kabahereza ekitinisa cy'amani munonga warebwe ntuma ya Ruhanga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul anami sallallahu alaihi wasallam tugamira laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana mwana umurundo cyo kureberaho kirungi mu kihantumwa ya Ruhanga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ombinto bikure byabira yine kana rajulun amin akari umushija uwabira inamazima abantu twena gatwire muhati okumanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kayina mazima na nababire bakumurwanisa batakumuyikirizam ebyo bugiga byabo no yabira bika najereje katabo kubanyewe niwe sitakwatagana konke byawe byona orukubisya nyewe ninganyewe ndukubisiwe icyo kikancoreka amazima obwesigwa sallallahu alaihi wasallam ubiyabira koraki ubiyabira yine sallallahu alaihi wasallam no yabira banka yicyanga cyo muyabira tura he was the bank abukumanye byafaye ebyapa byamataka esente buri kimwe cyone byo bugiga buryabira yine cyo bugiga cyo yarukwenda kukibika cye byona bakabiki sentu ya Ruhanga Muhammad sallallahu alaihi wasallam amazima gatina hatshaka hawa hati tina muntu arukwesiga mutayi re makumba rya makumba bashaba kuru nabayine byaponka n'umucyaro wakorara nawe atakubasa kumworeke takumanya ibi n'abacyara hati nabo bagahinuke kindi abacyara nababine byo bugiga byabukwe ari kugira ngo mushato kamoreka buri kimwe ngwenu ubwese ubwo mbantu bukakoraki bukatwama okay barakallahu fikum nani wanje nkiriza tubanze tuzeho kaciye umukahomoro tugaruka abatakarga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nani wanje nakwakira yo mukahomorako ndeka tugumiza muna program yitu nyamurungi program y'Islam live aha on TV West Studios ancinemu Alhaji Imam Makombe, a member wa General Assembly Uganda Muslim Supreme Council, kan chairman Ankole Kigezi region turiyo tureba sorry na wenyinemu Sheikh Adam Abbas Imam wa Masigid Uthman omure Kakoba Muyenga turiyo tureba nshonga nkuru mnonga ekwatirine na nabantu abari kucirayo oburungi omunsombo kimwe cyo na Qur'an kakigambo waje mnonga hamwe na hadith haze cyo kubanza twareba ngo umuntu oribanza kutahejana nuwogo wabire nagamba amazima twine kugamba amazima omburi kimwe cyona ekitukuba ntugamba ecyakabi twareba ngo ni al amana okuba obwesigwa ninga sho mwesigwa bingi no shanga shenko kuyagira no shanga irijana na omushishana no mukazi mazima batine tino rukwesiga mutayihuwe oguna abayina kantu keye nakakororo namoreke bindi konka hine buri omwe byayine ebiri byarikora atakwendori yabimanyi so aho nho turi konka twine kufa munonga okureba ntwagira obwesigwa shena ningisha gumisemo barakallahu fikum wa jazakumullahu khair so turyanshonga ya kabiri nko kubabagambera tuza kureba enshonga ishatu ompriambo nabagira ngo ruhangane zo yarugerireho kutoreka abantu bakusinga yo kuba barunjo mu nsomo kandi nentumwa zitu itano esitweta ulul azm min ar-rusul bona bakabine bintu bishatu in common hanga karindaho kino uyahire ubwana bi atabandize ku checking ezenshonga ishatu shonga ya kabiri twareba al amana ubwesigwa twabagira ngo basa kukireba nkakice konkane kintu kikuru munonga erigenda sheka tawa abantu behanangiza ngo bwesigwa bakahamu mbantu nani bagambira hamwe na n'umushija n'umucyara we agarahanga tine arkwesiga madahibu no gendo rebe simu yo mushija erimu password nka 30 ushango kwigure simu rabanza yitoroza WhatsApp ayine yo kufuru abamene batahoza face ine kubanza wata mu face kuza kuyiguraho so obwesigwa
kwesigwa tubukira umunsi umwe amizigiti shaka zawe mizigiti abasaze abakusara tubakwesiga imamu mizigite minji rugero ushanga imamu kuba ntushoroze sentare bataho umuntu mbega we nabashutamingaho kureba barashonda zingahe na imamu takwesiga mwazini shaka tabora yeburuze ngo wabwe icyo budomora bworo ubwo buri amuzigite nababa bushazere hagati nababa takupimirira mizi ngutakosa minji management takwesiga basera no yes tikigenderwa ngo mutaka kosa mizi minji no ekigenderwa kubesiga basera mumwe noza kwijja kusara uyibaka domora ubwisigo tubukiro oshanga yatwara akadomora kamzi aha mizigiti imamu makumbere bari aha bona rebo ahitkufunira uzu nabata yo byarugabire nubebere bihangu byona biri by'ikigere kimwe urayemuriza bwenshi ndubo tuteberwe ngo tukareta byarugabire by'ikigere kimwe tutukibesiga wallahi nuza kwijja kusara uyiberugabireze mizigiti ira yinjure kusara hatendebere kisya bashaba bakagenda batekesha akisika bagikoma mu bwoma ariko muzigiti umuntu hato yibuze ngo nano wadaho umuntu muzigiti kumwesiga nabaza kweza kusara ahantu reje aho muzigiti agitwara twusire kubareba basagaza wabira yibesento mu kabox ko muzigiti so obwesigwa bukavumba tukine al-amana صلى الله عليه وسلم تقولون إذا جاء آخر الزمان يرفع الله 4 أشياء من الأرض قيامة كويرا بيرهي كيكا رهانغانا زكويها إبنتو بنا أمونسوم أمريبيو هرمو الأمانة في الأرض رهانغانا زكويها بغيسو غمبان so nimbagambira ngo bwesugwa tubugaruze umushija tandika kwesugwa mu cyarabo nywe ni ngira ko abantu advice ngo tuharunshonga rema kumba ryana za kukigambaho abakundi na bwenshi nuta ku ma password yanje ndakumanye yaho wallahi abwenshi ni nkuyima ko simu yanje haro airtime nusherekati iyi ni kuberya bantero ryo mucyara wanje kwa togambe na ryo mukinabiro nina kama mbona ataba ina bwakiribo kana rebro mushaba kate yisha ne furo byona ya atakwero mucyara kwereke agikora so obwesugwa wallahi nishunga nkuru munonga omu business omuntu atine bwesugwa nekintu kibimura inchiriza pendere ne cyafaye tuna imam makumba gamba jongeje obwesugwa ntuwihantu mayarhanga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatije cyafayo twiyeme cyo kwega ne cyafaye kigufu munonga bwesugwa nguko narabagambire ngo rasul sallallahu alaihi wasallam tuna utukuratara wajizire ngufa alaikum bisunnati mwe kwata nkora yanje nyendo rebe cyafaye cyabwesugo abashija babire batari basiramu ababire bebembiwe Umar ibn Hisham ninga shara kumanyanka Abu Jahli kayina bashanga ba Umayya ba Hindu ba Uqbat ibn Mu'id bakarwanisa munongo busiramu bwabarema hatko bwabaremere bagira ngo kitwaza gukora Muhammad sallallahu alaihi wasallam katumwite bayikora mu kaciko bakwenda kwita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam information ija yari kinga rasuli yamanya ngo abashaha tenubera kunyita narohanga yashumya Jibril hata bashaha wabarema ikibaza gukora baza kwita arukwenda kwita na Abu Jahali na Abu Lahabi na Uqbat ibn Mu'id bona baba mugambira ba Umayya na nabandi ruhanga ya mugambira nizo bere baramwitiremo na necyo cyo baramwitiremo na eske plan okwara yiruke ruhanga ya horaki yaje muhereza eki nayenda muneki aba bantu babirana kwita Rasul sallallahu alaihi wasallam byone byo bugiga byabo no yabira bice ebyapa byamataka esente zabo endagano zabo and everything no yabira biyi hata Rasul atakajenze ukaba kwenda kumwita aketa Ali radhiyallahu anhu yamjira ngo Ali abashani bera kunyita konkani we orabyamo munju yanje yamujire kinayendamo nchakare nahereze kugenda kasheshe eze sente za miliyonezi nuza kuzihereza Abu Jahali nuwari kwenda kunyita konke sente zo muhereza ebyo byapa byamataka ne bya Abu Jahali obikwato muhereze nagenze ebyebi ne bya Umayya ezi za gorodi ebyona ne bya nanga bona babiremera kumwita
yabihereza Ali munaheza kwiruka akashesho bahereza fabada Ali an yabqi Ali yatandika kurra yagira ngo ya Rasulullah iki nukora cyaki abashana benda kwita kunga uri no abantu takwirukana ibintu byabo ni ukaboreka yamugira ngo Ali ana rajulun amin nyine ndyo mushijo mwesugwa umuntu yampire haki yeye nyine koraki nyine kujumugareza akashesha Rasul kuyahereza kwiruka Ali yarete byo bwigebe kubihereza ababana benda kwita Rasul yatahebwa hagira ngo bashija mwe mushamwana mwenda kumwita konke ibintu byanyu yabagariza murubabi fabada'u an yadhaquna ilayhi habasha babiri batari basiramu batambika kushekera Ali bamugira ngo ya Ali ngiyo Ali ibi byo kugamba ho tibire makuru ibyo kitwantu kimanya we ya rest assured Muhammad nakuru twamwita ebyo bugiga byitwantu manya ngo bikoze reki very safe li annahu rajulun amin abo kuba mbiyone bitukumanyaho wadastukwikereza na dini yande etc konkantu mumanyaho ngo no mushija omwesigwa buryo bujuriza abatari basiramu bano babuhera bahi ubu bujuruzi waryo natureba babukaho akamuheru president Amin hine kintu cyo yakoze renyo cyantangaza ngani ndeba interview rahimahullah ruhanga musasire iyo mucyara wa Idi Amin Dada hino mushije umwe yabira mustingira television emwe umucyara wallahi akagambe kigambo Amin nahuranina gukurra nagira ngo abebembeze bamazima bati abesugwa bakazahi ngo Amin shajura mwenda kubabire baza kwata government yeye baryo no ba planning akwiruka Amin akanye nebishaho bishatu bivire sente bikabiryo we yomuka zige sente zihanga nubo zabire zahiza ku rugo mu mahanga gamwe zizeranga aid hati ko babiri benda kwiruka umucyara abana baryo no ba parkinga Amin ayihebishaho byesente biteka atera driver mwijya akire sente zihanga sente zanje uyu zitwara banka yihanga umucyara mugira ngo yishyure umushawe ikabatwata tutugena sente zikatuyamba Amin akamugira ngo ana rajulun amin nyiwe ndyo mushijo w'amazima kizina ryanje tinkirukana assets zitakora zitarzanye so nimba terro muranga ngo bwesugwa ni kikuru munonga kandi niyo point ya kabiri ruhanga na nabikiriza iziba kurugeraho kurankinga abantu bakusinga yo kuba barungi omunsi okay barakallahu fikum nanishaba Imam Makumbi niwo yongeresereze ahanshongeje eyo bwesiko we bari munonga Allah tabaraka wa taala natugambira mu Qur'an bada billahi minash shaitanir rajim Allah natiyanti kuntum khayru umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah so aka Allah tabaraka wa taala akatuwana iki ginesho ngamfunde gendana muno abasaramu nti nitwe kibina icyo kucirayo munonga okubikirungi ekihirweyo omubantu bona no manya abantu kinkwenda kubagambira politics ba president yo kwizana barugaho na Allah tabaraka wa taala akachikora nicho kureba Qur'ani katolika ntibana biba Allah nibingi konke katolika 25 so buri mwaka bakagira time limit bakabategeka ugwargaho ruhanga mutuma atumondisha kandi yo bwiro kucyo bwingi akabatuma mbyanga byabo ije bakoruga okwiyaho itin sana biyo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhanga akamutuma ila nas kafata akamutuma umunsi yona umbantu bona abari umunsomo so ekiri kitwegesha ki nti oburungi obwe Qur'ani obu yatugambireho shimukuba nubuturebekaho abasaramu gezaho kwa avoidinga kubumba kuzibihagaro gezaho kwa avoidinga abantu bakwataba iron disorder obotarum abo kubo abasaramu nubitwe hanangiriza kora izo noreba no kutukuzo muzigiti tumara yubwire buke munonga Allah tujyana turgo muzigiti fantafir fil ard turgo muzigiti tutatano munsi turonde riziki ninga turonde sete tuze kupakasta so obwesigwa Sheikh Adam Abbas nko kwiyatugambira nekintu kikuru munonga
umusiramu tokwikizibwa kuryazamanya muntu oba n'omusiramu oba tomusiramu ahabwokuba wakikora ruhanga nakufubira ataruho kutandisa nti iwe waryazamanya umusiramu ninga tuwaryazamanya umusiramu so eki kitworeka ki nti izoba rumwe ningaruka cyo bunanfusi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itoba tungira umugisha tukazamaka tukareba ekituruzi cye aho bamuzikire heza abakukiro bwingi tubakutanisa nabi sallallahu alaihi wasallam aho bamuzikire tukusara ito tukuramye kituru twatugire meka bunga kutukumara turambara ukiri tumuha salamu so mbwenu omuzigi katunga umugisha nasarra ho muzigi tugwa nabi ugwa Madina izoba rumwe nabi ko yamazire kufa ntukimanya mukurungi nti ayamugiro mbigira kari ya Abubakar radiyallahu anha okusima kwa Allah kuzaharu aharuwe deni hakurataho Umar radiyallahu anhu akana asaza aswat subhi omwina ziza yamucumite kisiyo yamucumite kisiyo orebe oburyaryo bunafusi n'ekintu kibi munonga bamutwara umushaho yamuzanza ibye amaraga kashohora yambazira yamugera mugaruro mukaniza kwiza mukoreho check up ndeba aho yahika kuyizire yagera muhereza amate bamuhamate yaganywa garabo mumaraga yataka kugarabiro mumara umushaho yamara amasiko yamujyanti mbwenu sebo amagara gawe tugakeroho kora aboyi no buragwa uyirize hiki icyo nicyo kandi akari umushayo so Umar radiyallahu anhu akito mutabani Abdallah bin Umar yamugera anti gendo nyetere Uzaifa niwe yabiraye in list y'abaryarya y'abanafusi so kuya mwesere kuya cyaya mubyanti Uzaifa anti ni nyendo ngambera mazimo utantinde rabo kuba nandi amil mu'minina nandi mwe bembeze wanyu ahalisti y'abanafusi owitin sana biyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam egiya kusigire izina ryanjye rya list yejo so sahaba Uzaifa akareba Umar amil mu'minina yar kuyarzere yamugira anti ya amil mu'minina kuri ahalisti toruho y'abaryari yajanti yintu bwe nukunde yitaroho mukama naye bare n'ikirungi yagaruka yayito mutabani yamujyanti mbere mutabani gendo ngamberere Aisha radiyallahu anhu niwe mucyara wa nabi guyasigireho omushabire ankirize mbebo mugishananye banzike hihi naho bazikire nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam so umucyara oreba abantu abatakweyendeza bakwendeza bagenzi babo Aisha yajambo hasigiraho space yeriye yanjye kunkamwe ndwarabe yashaba ayashaba hebwa niza kugimuhereza so kwiyizire amakuru bagamugaruza ari hansi ashegire so yagiranti mbwenu kwarabe yikeruza nyenda kushaba ibintu bibiri kora arebe ahageneza yanjye nafa mu kunsara Abu Huzaifa atayemerera mulayini utikiriza kunzika haruzuru wa nabi icyo kumanya soria yabiya ndi ya list y'abaryari mutkan kubara mare kunsara ware yazo mulayini still mutakanzikire mutwaro mutondo gwanjye aha muryango gwa Aisha mugaruke mushabe ofisari ankirize munzike aharubazu rwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam so kutukuzameka min tuwaza Madina hariho umuryango namugwita Babu Salam mtugurabamo tugenda harahakanya ntusarira hera kibiri nakanya ko no mwanya no gwo mujyana guriyo munsi kandi no mwigo so twamara kusara ntwiza turabaho tureba line ebituru ebyo umukaba ba nabiho bamuzikire hariho Abubakar radiyallahu anhu hariho na Umar bakasigaho space ya Nabi Isa ninga si Yesu Kristo
alayhi salatu wassalam abo kuba ito abasalamu in fact bagenzi bitu abenkizo zindi tuba ku kitandisa itwe tuyikereza Yesu Kristo 100% intini nabi wa Allah tabaraka wa taala kandi tukimanyanta nabi Isa ninga si Yesu Kristo tarafire ariyahurire nazagaruka agere biyakora nko kushwera abo kubakafata shwire so akafata kuzere hijja ibi byo nabikore kwari zaine nemyoge gindu ujya kuza gukora abo nabikozire bwa nyuma yo kufa bamuzikaho mu space ejo okay barakallahu fikum akire katukata ashina ningushabo hendere na number 3 barakallahu fikum enshonga ya kashatu ni nyebaza Imam Makumbi abwa submission ndungi akongesereza kutera mu stamp mu nshonga ibire zitwahendere enshonga ya kashatu mu bugufu ala wa hiya husnul khulq niyo mico mirungi yes umuntu orukusinga yokuboye kitini somo rito twena sallallahu alaihi wasallam natugambira akmalul mu'minina imana umucyaro cyanyu mucyanga cyanyu mwihangeri umuntu twena arukutusinga kubana iman eyijwire tukumurebera mu muzigiti twogo yakozere hijja twogo arukutusinga sente tito baryaha tv sallallahu alaihi wasallam akagera ahsanuhum khulqa nuwogo muntu orukutusinga kubowe michwe so emichwe nenshonga nkuru munonga umuntu atine michwe tayine kitini samisho ga mukama rahanga sallallahu alaihi wasallam atugambira ngo bu'ithtu li an utammima makarimil akhlaq nyewe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahanga kantuma li an utammima makarimil akhlaq kuija kwijuza emichwe y'abantu kubane emichwe mirungi so ruhanga kagaruka mu Qur'an yagambara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamjira ngo wa innaka la ala khulqin azim inna harfu tawkid wa nasb kagira ngo nimba gambira ngugo Muhammad sallallahu alaihi wasallam umukureba la ala khulqin azim umbinto mbe kumuhinduro wo mutano murimo mwena nabo kugira ngo ayine michwe erukusinga yo kubemerungi so nimba terumuranga ngo umuntu atine michwe umuyigurutoriyo stereze michwe yitu Muslimu weno bakweta Muslimu man salima almuslimuna min sharri yadayhi wa famihi nuwo muntu aba kona obubi bw'emikonoje na nobubi bw'umuntu gwe umuntu okoseje utakagamba abantu akwecyo no gambura badahi wawe amazina g'abantu giho mu kanwa kawe ibigambe byo kugamba nibishasha munonga abantu utatera abantu imo binamani n'abantu bakuvuga imotoka bakaguhindura umuze uriyo yakora agashango gace ore yargeyo n'inkoni hatera abantu bona baryaho ari kubatera ushango babakoza nkamotoka ye ibi byone niyo definition y'emichwe mbi muntu w'emichwe mbi nana kose mikono yeye kusyo obabantu ako niba kose umuntu gweye kusyo buze bw'abantu so ezeshongisha twatuzubwine okuba bamazima okuba besigwa na no kuba b'emichwe mirungi ntuza kuba turi mu bantu bakusinga yo kuba barunjo mu nsomo kandi nito torabanze kutahiguru na al-anbiya wal mursalin barakallahu fikum alhaji Mama Kombe nani mshabote yakagamuka bakamuhera utendere program we bari munonga umutebekanso wa program ni nyenda kubasima ni nyenda no kutwara umugishogo okongera kubisya ahashongeje nagambaho ntiye 2012 bya December 2024 umwizina lya mufti wa Uganda His Eminence Dr. Sheikh Shaban Ramadan Mubajje nkakwasibo buzunanyizwa bwankore na Kigezi ni chairman organizing committee nimbeta mwize tutangirire umwebembezi wihanga His Excellency yo irikaguta Museveni aha Kishayi Kororo aha mu Uganda muzuri mu Supreme Council ekuzaguza okuhisya emyaka 50 kuyiha Uganda muzuri mu Supreme Council itandika ikatandikira kabare kandi uza kuba tuyineho competition za Quran tuatahe biconco bya motoka ibiri ngo mucyara arasinge kusoma Quran naza kuhebwe motoka na kandi yeye no mushiza arasinge kusoma Quran obo mozo bamusigazo bamushiza nawe naza kuhebwa motoka na nebindi bingi nimba sima munonga ninyenda kusima management ya Vision Group ninyenda kusima TV West ahubwo gumane tuhereza umugishogo kandi ningishabe hangare
ninyenda kusima asheka tawa niwe abo kuba obire advocate witu otuzwikirege munonga na nabandi bona abari umfirdiye subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bismillahir rahmanir rahim wala asr innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mnano wanje program itu niko ya agenda etyo kampa members mahine HY gamu ahandas grant hawa sali Musa kana nyinemu Alhaji Mama Kombe member wa General Assembly Uganda Muslim Council kan chairman Ankole Chigezi region hamwe na Sheikh Adam Abbas Imam Masjid Uthman Amerika koba muyengo butwatire tureba aha hera umma ninga shi abantu bari kuchayo burungi omuntu bamtoza kubendeza kurara kurungi wa hada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.